ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ 16 ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 19ꯗ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ मीटिंग तौगनी एट DMU धनमंजुरी यूनिवर्सिटी मसीदा मयाम लाक्पियू अदुगा सिगी मीटिंग सिदा हुजिक थोलिबि इरांग सिगा मरी लेनाना छात्र खुदिंगमक्की वारेब अमा लौगनी हाइदना मोगी फेसबुक पोस्ट अमा थोरकपा हाइतारे मसीगी फेसबुक पोस्ट न मरम ओइरगा कोइ ngasiगी प्रेस कॉन्फ्रेंस से तौजबनी आखिगी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी and the education department ga law enforcing authorities me tanaraga ngasi press conference ko jaban ahan badaina haisani di hariba notice tholai ba se soi sign su tawde adugo all Manipur students hai unions wa hai de organizations wa hai de si karamba organization no union no haibdu फजना आइडेंटिफाई सु तौदबा अदुगा मणिपुर की लैरिबा छात्र मयाम से हायेंग से लोइनमक पुल्लगा अखोगी लैरिबा मणिपुर की लैरिबा व्हाटएवर इशू सिदा खनगनी हाइबसे मसी मयाम आइना हाइजनिंग दे अखोगी साइट तगी गवर्नमेंट साइट तगी मसी तोहनजनिंग दे हाइबसे अहान मोइना आई थमजगे अनि सुबदा ngasiगी नुंथिंदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन DMU SU ना नोटिस अमा मोइ सुथोखरा मसिदा हाइरिसे हायेंग सुगुंबा रैली अमा कौरिसिगी मसिगा DMU स्टूडेंट्स यूनियन करीमता मरी लैनदे अदुगा अखोइगी लैरिबा DMU की लैरिबा एकेडमिक एटमॉस्फेयर से मसी मेंटेन तौनबा मोइनसु अपील अमा तौरई नेक्स्ट अइना मक थमजनिंग बदे अखोइगी मणिपुर की फेसबुक पोस्ट अमसु ngasi आफ्टरनून अमुक थोरई मसिदा हाइरिसे मणिपुर की अपुनबा महिरोइ लोक तरुक MSF देसम KSA SUK AIMS की माइकैदगी हौजिक करिगुंबा मखल अमतगी इहौ चंगसिनबा लैते हाइद्रा मोइसु पोस्ट में थोड़े सब्जेक्ट टू करेक्शन हाउ कोई सिगी वैलिडिटी है तारे मधु मैं आमना अदम कहना तो रखनी कोई क्लैरिफाई तो रखनी अदुगु सी ले रहे सो सर्टेन अखोगी आइडेंटिटी ले तबा ऑर्गेनाइजेशन सुनतबा अमना मी खराना सुमाइन तो रखा कोई छात्र में स्टूडेंट्स इंगी उनका सुगुंबा यामना अनस्टेबल होइबा यामना नुंगाइतबा एकेडमिक एटमॉस्फेयर सी ngarang ngasidani akhoi amu school college amu akhoi keno tawjese regular classes conduct toba hojari se hauki ba hafta sisu akhoi adumba class mayam ama akhoi academic ki oiba mayam ma mangre masi laibak thibani aduna aina haijening badi lairiba hojiki स्कूल कॉलेज सिंगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर से मसी मयामना एजुकेशन से फ्री जोन ओहनबिरगा स्टूडेंट्स यूनियन मयामना सु हन्ना हाइबिरी ओहनबिरगा फ्री जोन ओहनबिरगा यामना फजना लाइसु से तमहनदना अखोगी एजुकेशन सेक्टर से चौखटनबा होनमिना सी हाइबदमाई थमजगे अदुगा हौजी हौजिक लैरिसी अखोगी से पर्टिकुलरली स्कूल्स किदा चाही मदा अखोइना थमजरी से नुमित चनी कुनमापन 229 डेज से कोई क्लास कंडक्ट तौन बई दमक अखोई अखोई की टारगेट अमा थम होनजबने अदुना हंदकी एकेडमिक सेशन सिदा 153 डेज क्लास से होग्रे सिगी मनुंग सिदा अखोई की फ्लड्स अदगी नेचुरल डिजास्टर्स में आमसिना मरम ओइरगा अदगी अमुक इरान सिना होगिबा हप्ता सिगी नुमित मंगा तरुनी सिगा पुन्ना 19 days से अखोई ऑलरेडी मांगदना लेरे मसी मेकअप तौदुरिनी को सोइदना मेकअप सु तौगनी अदुना एकेडमिक एटमॉस्फेयर से अखोई एकेडमिक शेड्यूल से मेंटेन तौनबा अखोई की एजुकेशन
department ke khoi kanna honajari haibaduma ai thamjage mayamna sumating pangbiu all students organization singna su students ki interest ni moina honabiri se moina su support tawbiri aduga parents su aina appeal tawjani budi ai students sing da ai counseling mai icha issue sing da ai gi mahiroi sing like school college tamachali sing sida yum da su khara counseling tawbiba haibadi student ki place se karai dano during school hours haradi classroom dane classroom da leraga lessons learn toba aduga educated oina honaba magi full year du course to complete tawno honaba dane maduda akoi education department dagi su kanna madu complete tawno su koi honajari haibda mai thamjage aduga loina na school sing se akoi rules and regulations me amama lai madugi matungina during school hours hai akoi ki school ki academic atmosphere se disturb to wo yaad hai school se under lock and key thamaga from start of school timing ayuk tagina nungtil school classes loi dibo se mai magi school ki campus se leraga except due to illness or any exceptional circumstance natana to we are there aduna sigi mayam se akoi maintain tongna bhona jari adubu laibak thiba haiba tare akoi gi instigators khara mioi khara na changaga chhatra sunataba student organization sunataba chhatra sing kauthoga rally chalandana road to puthokna mayam ama torko se masi am laibak thibni masi the hunjaning de akoi government ki side ki amuka na appeal tawjari masi tawiganu a student's place is inside the classroom during school hours hojik su akoi akoi law enforcing akoi agencies akoi district ki SPs su yobiri aduga hayeng isumba rally tawgani haidana Facebook ta yawri se masi illegal ni permission lo laite rally or any meeting to basa government ni permission changya but concerned authority de madugumba hayeng signal se lo laite aduna akoi chap chaba akoi law enforce tong na akoi thabak akoi lokot chagani preventive measures as well as any other measures required aduga chhatra sing sisu aina haijaning budi ichang tani mahiroi sing di moi maya instigate tor su akoi gi jaga di akoi gi place di classroom dani madu gi full confidence ta classroom da lebiu instigate tor bo mayam se hojik akoi gi ain mayam ama lere new 3 adugumba laws mayam ama hojik enact tor bani aduna mob violence instigate to ba violence the indulge to ba singi mathakta koi ain ge ga chap chaba thabak lokut gani aduga minors sing below 18 years tadi mogi juvenile act su lei adugi makha da thabak adugumba darkar le du koi lokut gani haidana koi thamjari aduna amuka hanna aina haijaning budi akoi gi leiriba education gi leiriba sector sida free zone henbiba chhatra chhatri sing mahiroi sing se mai magi academic schedule du keep tongna maintain tongna ba masida mayam mateng pangbiu aduga yari gaidi akoi gi hariba sugumba meetings rally se unless and until authorized by the authorities concerned authorities masi yaubi dana ba ai mayam da appeal tawjugani through the respected press and print media brothers and sisters